Hi inshuti za Big Grace TV. Hi guys, mumeze mute? Ni ukuri uyu munsi dufite amashimwe kuri mwebwe mwese mwakoze subscribe kuri Big Grace TV. Ntangiriye kukubashima, ni ukuri tumaze kugeza 1k subscribers mu gihe gito cyane kubera mwebwe mwakanze subscribe mugakanda no kuri iyo nzogera ya notifications kugira ngo video yose igeraho ubu wa mbere mu kuyibona. Ni ukuri muri abantu b'agaciro kuri twe, mwarakoze cyane muduteje intambwe, ariko urugendo ruracyakomeje kuri wowe utarakora kuri subscribe. Ubu none fyonda kuri subscribe uduteze indi ntambwe. Urugendo rurakomeje kandi tuzagera kure kubera mwebwe. Wowe utarakora subscribe umwanya ni uyu, kanda kuri subscribe nawe udushyigikire, ujye ureba video tukugezaho, ukande kuri like, uzisharinge zigere no ku bandi, kuko kuri Big Grace TV ni kuri duhugurane, ni channel y'ubwenge. Kubura subscribe yawe kuri channel ya Big Grace TV ni ukunyagwa zigahera. Ni ukuri turi abantu basobanutse, tuba tuganira n'abantu basobanutse, tubagezaho ibintu bisobanutse. Kanda kuri subscribe niba utarabikora, umwanya ni uyu kandi urakoze. Wowe wakoze subscribe ntiwongere gukanda kuri subscribe. Wongeye gukanda kuri subscribe waba ukoze ni subscribing, waba udusubije inyuma wo kuduteza imbere. Namwe Imana ibashyigikire mu byo murimo byose. Turabashyigikiye namwe, nta wigira kuri ino si. Uyu munsi rero ni umunsi utazibagirana mu mateka y'u Rwanda, ni umunsi utazibagirana mu bakunda u Rwanda, ni umunsi utazibagirana baba abanyarwanda bari mu Rwanda, baba abanyarwanda bari mu mahanga. Gahunda imeze gute? Biteye gute? None ni itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Harabiki uyu munsi, guhera kuri uyu munsi ku itariki 17 z'ukwa gatanu kugeza ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora iratangira kwakira kandidatire z'abemerewe kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. NEC iratangira kwakira kandidatire z'abemerewe kwiyamamaza ku mwanya w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Iyi ni Big Grace TV, njye ndi Marie Grace Bagambake. Nuko ntazi kuririmba mbampereye kuri ya ndirimbo ivuga ngo twitegura amatora, sibyo? Turi kwitegura amatora mu kwezi kwa karindwi, niyo Nyakanga. Amatora ari mu byiciro bibiri ariko azakorwa umunsi umwe: amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abadepite bagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Urumva, hazatorwa abadepite 54 bazava mu mitwe ya politike, hazatorwa abadepite bigenga, hatorwe n'abadepite bazaturuka mu byiciro byihariye. Icyambere ni amakuru. Big Grace TV tuba duhari kugira ngo tuyakugezeho. Abadepite 54 bazatorwa naho bazaba bakomoka. Abantu bibagirwa vuba. Bazaba baturutse mu mitwe ya politike, bazaba baturutse mu cyiciro cy'abigenga, bazaba baturutse mu byiciro byihariye. Ubwo rero ngiye kuguha itariki z'ingenzi muri iyi gahunda y'amatora y'umukuru w'igihugu, mu myiteguro kugeza kuri finale. Ngiye kuguha amatariki y'ingenzi utagomba kwibagirwa. Buri tariki ni ikintu cyayo. Urumva, buri kintu n'ukuntu kwacu wa mugani. Urumva, ku itariki 14 z'ukwa gatandatu 2024 hazatangazwa kandidatire zemejwe burundu. Nakubwiye ko guhera uyu munsi kugeza ku itariki ya 30 abamaze kuzuza ibisabwa, abemerewe n'amategeko baratangira kujyana kandidatire zabo kuri Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Ku itariki 14 z'ukwa gatandatu 2024 Perezida wa Komisiyo y'Amatora Madame Oda Gasinzigwa azatangaza ku mugaragaro kandidatire zemejwe burundu, kwaba aribo bemerewe kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, kwaba aribo bemerewe kwiyamamaza ku mwanya w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Ni kuri 14 z'ukwa gatandatu 2024 tuzaba duhari. Big Grace TV izaba ihari. Itariki 22 z'ukwa gatandatu nayo ntugomba kwiyibagirwa. Hazaba iki? Kuva kuri 22 z'ukwa gatandatu 2024 kugeza kuri 13 z'ukwa karindwi 2024 hazatangira ibikorwa byo kwiyamamaza. Guys,
ntago byemewe gutumira abanyamakuru ugatangira kubabwira natanze kandidatire pararaparapara nziyamaza kuri ibi. Uzaba uri kwica amategeko ya komisiyo y'amatora yashyize ahagaragara. Uzaba uri kwica amategeko akwemerera kwiyamamaza guhera ku itariki 22 z'ukwa gatandatu 2024 kugeza ku itariki 13 z'ukwa karindwi 2024. Kuri 14 z'ukwa karindwi 2024 nabwo ntuzaba ucyemerewe kwiyamamaza. Ubwo nyine bizaba byarangiye. Urumva? Indi tariki ugomba kumenya muri iyi gahunda, muri iyi diru ya kwitegura amatora kugera ku matora, ni itariki ya 29 z'ukwa gatandatu 2024. Hazatangazwa liste ntakuka y'abakandida. Kuko hari umuntu ugeraho nyuma nyine sinzi kubera impamvu ze bwite akaba yavuga ati kandidatire yanjye nyikuyemo, cyangwa akaba yavuga ati amajwi yanjye muzayahaye kanaka, cyangwa akaba yavuga cyangwa impamvu ziba nyinshi, impamvu ingana ururu. Ku itariki 29 z'ukwa gatandatu 2024 abantu nyakubahwa Oda Gasinzigwa azatangaza, uwo ni perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora, azatangaza ko bari kuri liste y'abakandida bazaba bayiriho ku buryo ntakuka. Itariki 14 z'ukwa karindwi twagiye naye nakubwiye ko itariki 13 z'ukwa karindwi 2024 ariho ibikorwa by'amatora kwiyamamaza bizahagarara. 14 z'ukwa karindwi rero hazaba iki? 14 z'ukwa karindwi 2024 ni amatora ku banyarwanda bari muri diaspora. Abanyarwanda bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. 14 z'ukwa karindwi 2024 hazashya. Muzatora umukuru w'igihugu, mwe muri diaspora muzatora n'abadepite kuri iyo tariki ya 14 z'ukwa karindwi 2024. Muzitorera ingirakamaro. 15 z'ukwa karindwi 2024. Iyi tariki umwana wo muri primaire y'umuhaje nawe yayimenya. Ni itariki ikomeye ku gihugu cy'u Rwanda, ni itariki ikomeye ku banyarwanda, ni itariki igiye kwandikwa mu mateka. Kuri iyi tariki 15 z'ukwa karindwi ni ubukwe. Ni amatora imbere mu gihugu, ni amatora y'umukuru w'igihugu, ni amatora y'abadepite. Kuri iyi nshuro arakomatanijwe, azabera umunsi umwe. Ni itariki 15 z'ukwa karindwi 2024. Muntu wari utaramenya iyi gahunda sinzi aho wabura, ariko gahunda ni ntugasaze. 15 z'ukwa karindwi ni ubukwe, nzaba nabukereye, nawe uzaba wabukereye, kwitorera ingirakamaro, kwitorera abaguhagarariye, kwitorera umukuru w'igihugu. Iyi ni itariki twaraye dutoye abadepite, twaraye dutoye nyakubahwa umukuru w'igihugu kuri 16 z'ukwa karindwi 2024. Hazaba ya matora y'ibyiciro byihariye. Aya matora kuki yari y'ibyiciro byihariye? Ni uko atari amatora twese tuzajyamo. Agenewe hazatora abo bantu nyine bihariye. Bazaba batora bande? Bazaba batora abadepite 24 bo mu cyiciro cy'abagore, batore 2 bahagarariye urubyiruko, banatora umwe uhagarariye abafite ubumuga. 16 z'ukwa karindwi nayo ni itariki ikomeye y'amatora y'ibyiciro byihariye. Abari muri izo nzego guys nibo bazatora. Ikoranabuhanga ryateye imbere. Ikintu cya mbere ngo ni amakuru, ariko bitarenze ku itariki 20 z'ukwa karindwi nyakubahwa Madame Oda Gasinzigwa azaba yatangaje by'agateganyo ibyavuye mu matora. Subiremo, itariki 20 z'ukwa karindwi umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora azarara tumenyesheje umusaruro w'igikorwa twakoze. Azarara tumenyesheje ibyavuye mu matora by'agateganyo ku itariki 20 z'ukwa karindwi. Nyakubahwa Madame Oda Gasinzigwa bitarenze ku itariki 27 z'ukwa karindwi 2024, bitarenze azaba yatubwiye burundu ku buryo ntakuka umukuru w'igihugu twatoye ninde. Azaba yatubwiye ku buryo ntakuka ba nyakubahwa abadepite tuzaba twatoye ku buryo ntakuka. Murumva abaserebura bazatangira guserebura nyine, hazaba hahiye, ikirori kizashya. Ubu tuvugana rero turi kuvugana ku itariki zingahe?
ubu turi kuvugana abazatora bose bangana na 9,900,000, 9,900,000 n'igice. Ubu tuvugana abanyarwanda baba mu mahanga bamaze kuzuza ibisabwa bazatora ni 53,000. Ubu turi kuvugana ushobora kuba nawe wari utaruzuza ibisabwa kugira ngo uzatore, ubu ngubu kwiyongeraho cyangwa ejo kwiyongeraho, ariko ubu turi kuvugana abanyarwanda bamaze kuzuza ibisabwa bazatora ni 9,900,000. Abanyarwanda bari mu mahanga bamaze kuzuza ibisabwa bazatora ni 53,000. Niba rero nawe hari icyo utari shuwa neza kuri liste y'itora, kuri aho uri, uko aho watoreye gushize ariho uzatora cyangwa hari icyahindutse, ntarirarenga nawe wakwishyiraho ugomba kwishyira ahazakugwa neza, hazagufasha gutora neza wisanzuye, ukanze akanyenyeri. Ntabwo bisaba smartphone gusa, telefone iyo ari yose birakunda. Akanyenyeri 169 urwego ugakurikiza amabwiriza. Nyabune nawe jya kuri liste y'itora niba wujuje ibisabwa, niba wujuje imyaka yo gutora, ufite indangamuntu. Ikindi nje kukubwira nacyo kigusigara mu mutwe uyu munsi, nuko abakandida bigenga muri ano matora noneho bariyongereye, sibyo? Bariyongereye. Abakandida bigenga bariyongereye. Ubu dufite abakandida 8 bigenga ku mwanya w'umukuru w'igihugu, dufite n'abakandida 41 bigenga bashaka kwiyamamaza kuba abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Kudo chapeau kandi amahirwe masa. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, Madame Oda Gasinzigwa, avuga ko ubu ari bwo bwa mbere mu Rwanda hagiye kuba amatora y'abadepite n'ay'umukuru w'igihugu akomatanije, akabera umunsi umwe. Impamvu ni iyihe? Impamvu ni ukugira ngo hagabanywe ikiguzi byatwaraga kugira ngo amatora abe. 90% kuri ubu turi kuvugana by'abazatora bamaze kwikosoza kuri liste y'itora. Nyakubahwa umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yanavuze ko miliyari 8 y'amafaranga y'u Rwanda niyo ateganijwe kuzakoreshwa muri iki gikorwa cy'amatora, kandi u Rwanda ntiruzasabiriza. Izi miliyari 8 y'amafaranga y'u Rwanda zizava imbere mu gihugu. Ni amafaranga yatanzwe na guverinoma y'u Rwanda. Kudo chapeau government yacu, kimya kubirirwa bavuga ubusa. Muri make reka nkubwire cyangwa reka nkwibutse ibyo ushaka kwiyamamaza agomba kuba yujuje. Ni muri make kuko ababyujuje nyine mu kanya ubu tuvugana batangiye kujyana kandidatire zabo. Ariko nawe reka nkubwire icyo abari kujyana kandidatire bujuje. Byatangajwe n'ushinzwe ibirebana n'amategeko muri Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, Mbabazi Judith. Ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ushaka kwiyamamaza kuri uyu mwanya asabwa kuba afite ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko no kuba nta bundi bwenegihugu afite, akaba indakemwa mu myitwarire no mu mico, akaba atarambuwe n'inkiko uburenganzira mbonezamubano n'ubwa politiki. Asabwa kuba afite nibura imyaka 35 y'amavuko, agomba kuba ari mu Rwanda mu gihe atanga kandidatire, naho kuba depite basabwa kuba byibuze afite imyaka 21 y'amavuko no kuba afite ubwenegihugu. Biri clear. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora rero ikindi itangaza, nshaka kukubwira uyu mwanya nanjye kuri Big Grace TV duhugurane yacu, tuba twakubwiye ko tuba twakugiriye tukayagukusanyiriza tukawukoresha inshamake, sibyo samare. Hari igihe utabonye umwanya wo kumva radio zitandukanye, TV zitandukanye, kujya kuri social media zitandukanye kugira ngo birebe, ariko tuba twawukoresha inshamake. Niyo gahunda yacu ko icyambere ari amakuru hano kuri Big Grace TV. Murumva? Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ivuga iki rero ku bijyanye n'aho tuzatorera? Nabyo sinabura kubikubwira hano kuri Big Grace TV. Ivuga iki? Irakumara impungenge. Wowe uri mu Rwanda, wowe utari mu Rwanda, uri umunyarwanda wemerewe gutora, ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda wemerewe gutora. Ku bijyanye n'ibyumba by'itora, ubu tuvugana byarabonetse. Ibiro by'itora biri tayari, habe mu Rwanda habe muri diaspora. Kandi nyine mu Rwanda dukorera imbere, gahunda ni ku murongo. Ubu icyo ngicyo ndambungenge. Ibiro by'amatora, ibiro by'itora, site z'itora zirahari, zarabonetse.
Hirya no hino mu gihugu komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko hari ibyumba by'itora, ibyumba by'amatora birenga 17,000. Ikigamijwe ni iki? Ikigamijwe ko nibura muri buri cyumba hatorera abantu batarenze 500. Niyo mpamvu ibyumba by'itora byongerewe kandi bikaba byizewe. Urumva? Mu gihugu hose muntu wibagirwa vuba hari ibyumba by'itora 17,000. Kubera icyo ari byinshi ni ukugira ngo muri buri cyumba cy'itora he gutoreramo abantu barenze 500. Sinabura kukubwira muri buri cyumba cy'itora icyo uzasangamo niwinjira. Icya mbere ni amakuru kandi tukubwira hakiri kare kuko hano niduhugurana. Urumva? Muri buri cyumba cy'itora uzasangamo amasanduku 2 y'itora wemerewe gutoreramo. Hazaba harimo amasanduku 2 y'itora, amasanduku 2 wemerewe gushyiramo impapuro umaze gutoreraho. Impapuro umaze gutoreraho zizajya mu masanduku 2. Muri buri cyumba cy'itora uzasangamo ayo masanduku 2. Isanduku y'umweru ifite n'umufuniko w'umweru, iyo ngiyo uzayishyiramo urupapuro watoreyeho umukuru w'igihugu. Urupapuro uzaba watoreyeho umukuru w'igihugu ni urupapuro rw'umweru imbere n'inyuma. Isanduku y'umweru ifite umufuniko w'umukara izajyamo urupapuro watoreyemo abadepite. Urupapuro uzatoraho abadepite ni urupapuro rwa kaki imbere n'inyuma. Byasobanutse? Buri mwaka rero hari abajene baba bifotoza bakazahabwa indangamuntu. Ubu noneho bagize n'amahirwe hari benshi bagiye gutora bwa mbere umukuru w'igihugu. Uyu mwaka kuri inshuro triste niho hazatora urubyiruko rwinshi. Kuri iyo ngingo nakubwira ko komisiyo y'igihugu y'amatora yanejejwe cyangwa natwe tunejejwe no kukubwira ko kuri ubu abantu bagera kuri 2,000,000 bagiye gutora bwa mbere mu gihugu. Ubwo ni ukuvuga ngo ni imibare yashyizwe ahagaragara na komisiyo y'igihugu ishinzwe ibarurishamibare statistique. Kuri iyi nshuro abagiye gutora bwa mbere bagera kuri 2,000,000. Murumva? Kandi biganjemo urubyiruko. Bo mbaraga z'igihugu kuri ubu n'ejo hazaza. Ni byiza cyane. Akandi kantu nakwibutsa rero kuri duhugurane yacu Big Grace TV ni uko amatora agiye kuba ku nshuro ya 4 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Haruguru nemaze kukubwira ibyumba by'itora biteganijwe mu Rwanda hose. Ariko reka nanakubwire site z'itora kuri ubu zamaze gutunganywa zizatorerwaho mu gihugu hose. Zigera ku 2,441 zifite ibyumba by'itora 17,400 byo nayo maze kubigarukaho. Bikaba byarateguwe nk'ubukwe mu Rwanda hose, bijya bitegurwa nk'ubukwe mu Rwanda hose, kandi aba hano ntibazakurushe. Urumva? Nakwibutsa ko nko muri 2017 mu matora ya perezida wa Repubulika hatoye abaturage 6,897 n'abantu 76. Ay'abadepite yabaye muri 2018 hatoye 7,172 n'abantu 612. Mu matora y'abayobozi mu nzego z'ibanze yabaye 2021 hatoye abaturage basaga 8,130,000 n'abantu 46. Biteganijwe ko uyu mwaka abazatora twese tugera kuri 9,500,000. Reka nkubwire ko harimo n'akantu nakwita icyitonderwa at this time. Icyitonderwa. Nkambabazi Judith, komiseri ushinzwe amategeko muri komisiyo y'igihugu y'amatora, yibutsa abataye indangamuntu kandi byakubaho, biba kuri buri wese byamubaho. Abadafite indangamuntu cyangwa se uyifashe vuba cyangwa se ufashe indangamuntu vuba, arakwibutsa, aragusaba kwiyimura, kwishyira kuri liste y'itora. Urumva? Kandi akanyenyeri 169 urwego ukurikiza amabwiriza. We kuzacikanwa n'iki kintu rwose. We kuzacikanwa n'iki gikorwa cy'indashyikirwa. We kuzacikanwa n'iyi gahunda. Urumva? Byaba ari agahinda udatoye umukuru w'igihugu kandi wujuje ibisabwa. Ubwo se wazavuga iki? Urumva? Kandi akanyenyeri 169 urwego urebe kuri liste y'itora, urebe kuri aho ushaka kuzatorera, urebe nawe kuri gahunda nyine. Mbere yuko kuri ya tariki navuze bazatangaza liste ntakuka y'abanyarwanda bemerewe gutora. Utazisama rwose ukisanga utariho. Wabuhombye pe, wabuhombye.
kutitorera umukuru w'igihugu, wahombye kudatora abaguhagarariye mu nteko ishinga amategeko. Ni akanyenyeri 169 urwego, kandi ntibisaba smartphone, telefoni iyo ari yo yose, na gatoroshi na gatushi. Kanda akanyenyeri 169 urebe ko wujuje ibisabwa, urebe ko uri mu banyarwanda bazitorera umukuru w'igihugu ku itariki 15 z'ukwa karindwi 2024. Urebe ko nawe wujuje ibisabwa mu bazatora abadepite. Nibwo budasa bw'u Rwanda. Urumva? Munyaneza Charles ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora. Arakumara impungenge. Wowe uwo ari we wese, utuntu twose wibaza, impungenge waba ufite ntumva naho zishingiye, ariko arakubwira ko komisiyo y'igihugu y'amatora ifatanije n'izindi nzego zinyuranye muri iki gihugu ziteguye neza amatora 100%. Kanda kuri subscribe, wowe utarakanda kuri subscribe ushyigikire Big Grace TV. Niba warabikoze, warakoze gushyigikira Big Grace TV. Kanda subscribe, ukande no kuri iyo nzogera notification ijye kugeraho bwa mbere ko dushyizeho video. Unteze imbere. Ndi Marie Grace Bagambake. Iyi ni Big Grace TV, channel yacu utagomba kuburaho. Kora subscribe, tujyanemo, mwitegure neza amatora, tuzatore neza ingirakamaro. Ciao.